2021. godine Skupština Republike Srbije je na predlog pokrajinske vlade usvojila zakon o kulturno-istorijskom i duhovnom nasleđu u okviru kog će Sremski Karlovci biti i zaštićeni kao kulturno-istorijska celina i debelo finansirani od Republike Srbije, što je jako važno. Da su predstavnici pokrajine govorili da će u narednih 5 godina ovo mesto koje je od izuzetno kulturno-istorijskog i duhovnog značaja za srpski narod i uopšte za celu Srbiju biti za nekih 5 godina kao Sent Andreja. Evo sada se nalazimo u 2023. godini, sam centar i najuži centar Sremskih Karlovaca je rekonstruisan, međutim kada uđete u bilo koju uličicu, bukvalno na 50-100 metara od centra, vi ćete naići na potpuno devastirane istorijske građevine koje imaju jednu svoju vrednost, koje treba da zaista pokažu kako su Sremski Karlovci i koliko su bili značajni. Treba samo da podsjetimo da je 1848. godine na Majskoj skupštini ovde proglašena Srpska Vojvodina. Evo pa da vidimo da li će ova vlast uspeti za 3 godine da Sremske Karlovce pretvori u Sent Andreju neku našu. Mi im to želimo jer zaista bi se radovali, ali po tempu radova vidimo da otprilike će sve ostati na najužem centru.